Izložbom fotografija Pale nekad i sad autora majstora fotografije Mileta Rajića u Kulturnom centru Pale svečano su otvorene Gospojinske svečanosti 2019. Mile Rajić fotografijom se bavi već 50 godina, a prema njegovim riječima cilj izložbe jeste da se pokaže šta se na Palama uradilo u posljednjih 30 godina i kako su Pale izgledale ranije, a kako izgledaju danas. Fotografije su iz mog života. Zadnjih 50 godina mog stvaralačkog fotografskog rada. Danas su Pale grad, može se reći savremen, sa finom infrastrukturom, sa svim objektima koje jedan grad treba, dok je to ranije bilo, pokazuje se na fotografijama. Pale su dobile sve segmente grada, ali moja preokupacija nije bila samo da pokažem Pale kao Pale, nego da pokažem i svoje neka stvaralačka djela koja su ostala u trajnom sjećanju od ranije, koja su za oko lijepa za vidjeti, a nijedna fotografija nije namještena, nijedna fotografija nije pripremljena, kao to su sve događaji koji su stvarno desili i to mi je mnogo draže nego da sam ja pravio neke fotografije. Tu nema ni rata, nema ni ružnih stvari, nema politike, ovdje su sve normalne stvari za svačiji ukus. Mile Rajić fotografski zanat upisao je 1964. godine u Sarajevu kod majstora Čeda Letića. Nakon toga odslužio je redovni vojni rok, da bi se 1969. godine zaposlio kao fotoreporter u Oslobođenju. Od tada nije prestao da se bavi ovom zanimljivom profesijom. Cijelo vrijeme sam radio kao fotoreporter u novinskim redakcijama. 78. godine otišao sam u Zagreb na majstorski ispit. Tamo sam završio majstorski ne zanat, nego majstorsku diplomu i do penzije sam radio kao fotoreporter. Fotoaparat nisam ostavio ni dan danas, još mi je to ljubav koje se ne mogu odreći, tako da to traje i natjeralo me sad ovo što imam fotografija da bar pokažem nekome, jer i moj život je pri kraju, pa da bar ostane nešto iza mene. Izložbu je zvanično otvorio načelnik opštine Pale Boško Jugović, čime je svečano otvorena i 7-dnevna manifestacija Gospojinske svečanosti 2019, koja će biti održana povodom obilježavanja slave i dana opštine Pale Velike Gospojine. Da koristim priliku da se zahvalim gospodinu Rajiću koji je to iznio, da kažemo, na svojim plećima i čitavu izložbu. Radi se o čovjeku koji se preko 50 godina bavi profesionalnom fotografijom, a od čega je 40 godina majstor fotografije. To dovoljno govori sa kakvim on znanjem raspolaže i zahvaljujući njemu imamo priliku da vidimo šta se to u Palama dešavalo nekad i šta sad. To je idealna prilika da se može napraviti poređenje, a osim toga ono što ostaje iza nas, znači najbitnija su ta kazivanja i svjedočenja koja će ostati posle nas i buduće generacije će imati priliku da vide šta se to radilo. Isto kao što mi sad posmatramo scene iz Prvog svjetskog rata, iz Drugog svjetskog rata, tako će neko jednog dana da gleda te fotografije koje će biti svjedočenja o Palama kao mjestu koje se razvija i to veoma intenzivno razvija i mi očekujemo da u narednim decenijama, vijekovima to bude jedan zaista impozantan grad, a u tome će svjedočiti ove fotografije. Znači svaka čast prije svega gospodinu Rajiću koji je prije svega udostojio se da iznese to iz svoje nekakve privatne kolekcije, da nama na uvid i mi ćemo u narednih 7 dana koliko traju Gospojinske svečanosti imati priliku da uživamo u ovim djelima. Prije svega koristim priliku da građanima Pala čestitam slavu opštine, da ih pozovem na sve ove predstave, manifestacije koje se organizuju u toku tih 7 dana i naravno da se družimo na koncertima, na skupštinama i svemu ostalom što slijedi. Izložba će narednih 7 dana biti otvorena za sve posjetioce Kulturnog centra Pale, a zainteresovani mogu da pogledaju oko 100 fotografija.